Oya wasiara salabuki may nakaulebu na kiyala tilebu au samoro ko tunga en radio Fiji 1 nando may biti na po ang ganbiyan yato. Ebi nakabeyaw radio Fiji 1 nando may biti na po ang ganbiyan na evangolite ay raki-raki. Kay mami na marama ni Northland, kay mami daw talenta ka na en radio Fiji 1 nando may biti na po ang ganbiyan yato. Na radio Fiji 1 nando may biti na po ang ganbiyan yato. Ni sambul binaka sai ko ngona pole leka ni non de tuku sabo rita kan lilin mata ni tu o borrenge mani marama ni ndando le merta kata bata na bi mata ni tu le lebu ene ken na pole litaki na baka da ni beso ni raki e kana be kaongo mani marama e nambo se ni UNESCO ka boy duriti ko nga unongo mai Bangkok Thailand tulo mani marama ni ranganda pati ko so na mata ni tu lalai e na wasa pasifika na bebu ke na bugu ni ken na maroroi na bonua eretigo kina keira keina non rambula pagabupale parita ko marama ina tomana tingo biti na kena tobulei nendo bato burubura ena kena poli litaki na kena do kambura kina kasinganga e mali walala esa tortu wabe suendo na ipakelis lesieliu ena tambani lavo musuki katiko nono na mbaki nimbula ena tolu sanga bulu kadada beitaki o Rachel matakimbau ena vana dhala nino na tori lavo eni barau lawaki kila kasa mataki ni matakimbau ela ki beso utaka na non recheke e sona lino vanua mai na bebuke soli na FNPF ena dhala ka laki adoba e tini ko ono ndolu $5 raunan siang ni bando nu ena tambani bimbi takini bisa na mbele mauti ni matakimbau baleta ni se vadoritiko na beba gangai ena buku ni ndo tel na kisibata makaongo ena kadivital na kisiongo ena karus ko vani singa ni vulongo ena non roba bulida na leoni bonua membaleta na bimbi ni kena marro ina bula go erau ni kauta mai na kena tarobi na bi mate so warita na bi kaongo na ibugu ni minister ni bula Ovina Bhatnagar ena non positi ko na na buli kapoto kai na ki health workshop tugo no Bhatnagar nindo ni boritaiki kaya na kena mayado na tinglamba eroni paburea lebu sarna be matindewa ena nonda bonua kinangito lebu na doro boni biti karangito tikme parani se erna dalata na sot ni Pacific Nations Cup ke na sona ngito ni bala tigi bonua ena bulaga tumai panganti tani tuku kongo nan tau di babulidi ni Vodafone Flying Fijians John Maki eka Maki ni sona dorbo karena dalata ni matai ni waboki ni ngito ena PNC ya waka pusingera edeliato manasa saulo ke metu isela talimbula na sot ni PNC ena baidure ena bula katu mai da bekir na baleleka ni non de tukutuku ni buading vinaka Bulanga salo mitinai korbotan ando tali tak na warong wenang bule FM namban dua ena sere. Dolvina wa saukur tondo tali tak na bule FM. Nimbula narango lavinia to keni korro ena kasi. Ando bakrong en bule FM namban dua ena sere. Bolvinaka ya makereka menandi na SBA ng bule FM namban dua ena sere. Wa korbo ta sanga talent on station ni rolerua en namban dua nga bule FM namban dua ena sere. Bula FM namban 2 NSR